Tugann sé sin teiste bhuío stoch an himróí breise a chur siar an struchtúr a chur leis an lína cosanta ach an a chuine son ha Bertie Stigger go Lán de Ré, Lán de Skill, Grace Kelly, Dinmisteach ar báide, Grace Kelly! Oh, le hir de báide ó Grace Kelly! Éileann fíor géir níor mé cheachtain éachar a ce chun skillic í Robbie. Yeah, ní nendal fú sin cadé mar scór at sonna cé agus cadé. Er Caithúlacht. Iad McAvoy agus an Rhys Barnamore Creed again Graptair agus Desher Chol Nedathe go hálan fad ach a réist spare into den gosint. Cínta brian an chud spáiseach Brandon an seán paslá a tugus se ní roch ráháin eice Five at the Curie, agus a Richard Buckets ratio vócant. Ní leiceol bute ge Curie on a Mordor Hennig agus a chud mecanisteach mar lá tá sí! Tá! Slurflá, onlá, tapar a chóir sé. Don tret a mar chóir. Ian took five onhor the chul na blin a Hannah féin. Ní bhí seans na go ach níos luha an a liro is si an sin o Caroline O'Hanlon. Togan Amy Shrake and Jawan. Sharon son an main síle Sir Shanún and Yinshé Shingadil ar fad Seachwin O'Leary Dinnisteach ar báide O'Leary Bartison Angoch agus Saib O'Leary Bhí seans ag O'Leary imróir nó go eile a chur isteach a cén fág a gcurthach le críoch mar sin gá faointe go dtí seo agus díreach isteach in San Cúna Bechamid díreach isteach Ola Cannon says Carter be a guard agus sinna fiachan dem na leidach seachún inis Carla Rogus trasta mar a shoot chance again McCaffrey Nedathe go hall